مجلس سوریا دموکراتیک مسده که باسک سیاسی ریوبریا خسره لروج آوای کردستان جوینک ساز کرد ده جوینه ده بحثا مجارین سیاسی پرسین و قناغه پیشاته نافخوا روشا سوری و روشا نافچه و آستا هریمه و هر وها گلک مجارین دن گوتو بیش کرن بری نها فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک حسده مظلوم عبدی گوتو بو او آمدنه به ترکیه را دست به دانستاندنان بکن گوته بو تنیا توان تنیا که سوریه پرچه بکن. لباجار حسکه روجاوای کردستانه مجلس سوریا دموکراتیک مسده باسک سیاسی یه و بریا خسر پیشاته نهری داوی یه لنافچه گوتو بیش کرد. افسروک مسده جوینه ده تکس کرد گوتوی همو زحمتی و گفان ریو بریا خسر لسر تجربه خوا بردوامه. هناك كثير من المجريات لسر اصلا نافچه ناف دولتي ناف خوي قالك بيشاتانا نافچه البنداج دايق بونا كمازن لسر اصلا سربازي لغزة اوكراينا وروسيا هفدم نيزيك بونا كردي هيا هروها نيزيك بونا دنابرا رجيم سوريا وتركيا دهيا لأم تكاز دكنكو لباكور وروجلات سوريا دهف كيشين سياسي ده يكالي كرن قد اشتيك بي باكور وروجلات سوريا نابه باوری اما به دیالوگی هیا و ام دستی خوا بو همو آلیان دریج دکن. جارا كمان ونرى مجلس سوريا ديمقراطيك مسدي يا واشنطن بسام اسحاق دي جيفينه ده بأوايكي شخصي آماده دبا. تطرق الاجتماع إلى الوضع السياسي ما دجوین ده بحثا مجارین سیاسی و پرسین و قناغه و پیشاته نافخوین سوریه و لسراستا هرمی و ناف دولتی جی کر هر وها ما بحثا پیشنیارن درباره سبروج ده جی کر جعل يخبى معقولة هوزا جبور أكرم محشوش أما جبوية كده جو تجربية ريفبريا خسر دو دوازة سالم بوري ده تكسكرية جو أزمونك سر كفتي بو ذكرى 19 تموز ذكرى شورشا 19 تموز برهم ريفبريا خسر جو ريباز سيم هل بجارتيا تشتال سوريا تشيبو ديار كر جو ريباز سيمين ريفبريا خسر دبر راستيا چارەسەریە بۆ کریزا سوریه لورا بویرن تشيبو نودا گیرکریا ترکیه و دستبردان ولاتن مازن تکز دکن که ربازا سیم رببریا خسر ریا راست بو ما دخواست همو سوریه لخوا بگره بو برجواندی همو سوریاییان چه جبو بره و نها و بو سبروجه جی جا ایرو دا چارەسەر کردن پسکریکا سوریه بریشر نممکنه ده همان چارچوبه ده فرماندار گشتی هزن سوريا ديمقراطيك حسدي مظلوم عبدي راغهان جو كريزا سوريا قد بريا شرو تندو تيجيه چارە سەرنا بە وەگۆت ئەو بۆ دیالۆگێ لەگەڵ هەموو ئالیان دناودا ترکیێژی ئامادەنە بە ئارمانجا دیتنا چارەسەریەکە سیاسی ji کریزیا سووریێرە لۆلۆخان ڕووداو